si haba nuoskole unu ngamina miadambili handaru handani ngamshukuriyo migame kontreri ya huandu wakoza waze watu wajuha migami kontro nanga mrojitse na nano wandu washe wajuhe ba izortsa hao uzima wa hekomori emaneke mzaze nembaba washemeza yawe amaninge johuja komori kwezi ngasina uluka mbi montisi wa komori ngarutajia ondongowo zija daya kazijafanyiwa mashaka wakomo eizortsa hao ndazi ngasi harmaze rezo sosio zino juma ushemeza uke komori isi swansini komori ngepotea oboaze wa hatu mafunde komori nge sakaji wao rishemeza Mnyezi Mungu kunfa ya kunu wala waze iraka washemelea liuwa juha rijo hanza nanu wazaze bao warengefa yenzi maharumaze emiji ya hatu watsanganyane wafanye washemeze jizo waze watu wafanya shaga sina hulukatse ila ukana si utajia ndongo ubaheka zija tena si uhimaramba mfanya nai eba nurkeda hubu wana umahangu mlo harumaze rezo sosio buwana marlo harumaze rezo sosio rambo ezendwe na ikomor rishemeza waze watu wajuha rishemeza mahaminane kwa jajuha hau gabu baadhi wakaujuha ukanarka uona judia hao nunjia harumaze sali wedungwa shaja juzi watsanganyi haonti pia rishukuria si wasaya ezabakia wo ondo wajuwao haukawa shemeza ouzima wahe mwana mkomori yabole wo njaele wabalo nusu wazire mao ikamja washemele aranziva la hatale obuko haini usiku mnongo wao wazeye ngamro wao jukumu wazeye manotabilite kamsurongowa mafundi kamsaba habari matijihindini kamsaba habari juzi wajuha ngamoneze video wandu walobanu wa kontro waze wanu banu bwa komo resort sawe ndi minu hunda siri wanwa orambonga ranzo daula ya haki garjuzi sausi wasaya bichia hatu hindi haukari shemeza waze watu wajuhe rishemeza mafundi wajuhe rishemeza matiji makavi wajuhe rishemeza imamu wajuhe lewo waisa wajuha sharuruditse narwakaushi ya ngaruambia ukana momojuha ngaruambia ukana sindehe lila ezo sao hindi yo question uzisa oti juanza njibu abantu ezo sao hindi paske ruwashemele waze watu wajuha jana monokano waze wa hatu na minga mwashukuriyo milfwa haukamono handani waze watu wajuha wanjiarme faye ya moroni wahoroswambio no wajuhu wa hao no wana hao kwa jasa hazinai wajuhabala tena wende fumbuni wende walungwa wajihundu wa mjomba hangu idina vamu yabo leo wajatsena warudi watsahana pour la troisième fois wahondana harmo mji wa Tsujini mtukufu waze mwana mangu Abdallah Hassani lewo rija ngasibanu ngaremao shakar sushukuria haukaze ngozila rizihutajia leo waze watu ndio wajifikiria waonensi helienda waonona hatu elwangamizi wao waonoze ngoli zijao wanala shetani wambaukana vanu na rengeze kwa manaza hatu siwazeye watsaha na kweza mumji wa Tsujini rijibi wa boradobwe matsora mundu waze watu manotabilite watsanganyi hana bala esukuila baadhi ngwazire mao baadhi ngwabotide hejila ezo msau hindi nyimzire mao haukasi siwasaya risojibiwa na singa rojibanu ukanano walo Faransa vanu raparira Marseille wafanyajizo mabani hao wafanya walo Komoro haukeke mpari enotabilite mpari hajuha enotabilite Marseille hajuha enotabilite mlio hajuha enotabilite nisi hajuha enotabilite deni mahala Faransa vanu watsojuha
bahia we amani ya Komori isaija haukaundwa kaujisepareana leo warudi tena watahana yabo watukufu kwezi wanaoma hatu wanama narishukurie bazenogozila rizihutajia salamu alaikum mon petit frère narzitu sini kwa komisio yaho ya eshio shazuki waho ni ubaidie sabari ni upare ni wabie shatsaba mjo upara ni wetize message abonge nartafadhali kwezi rido shukuria bowanadamu wala riwahutaji yanga sina mahaminji kwa jashinda watsanganyihana enswano tsanganyihana edajale wa wadungu harumwefa ya Moroni enswano tsanganyihana harumwe mji wa Fumbuni wadungu anedajale ngele uhabar so shukuria abo Mwenyezi Mungu ajaidia usiku wa juzi watuhoroswa mbio umjini tsujini na tafadhali na mitireje inga mrejezo tena ngaroji banu nyiwaze wa hatu mjihunda au harumu mji wa Marseille nyiwaze wa hatu mjihunda au harumu mji wa Paris nyiwaze wa hatu mjihunda au danyi manotabilite haukawala wanjila na juzi wala de manotabilite yabo rijohanza nane notabilite ilo Faransa banu watsanganyihane warejizima wabeze bizibira au neze twabia bizifanyiwa au harumwensi shanjazi yabo ngamwabuka mzaze wende mwinyi ola mjombaho ola mwanamaho ola de mzee waho ya himaba la juzi yabo bien sûr ngabonyi wazaze manotabilite na mjuheri shemeze bamuoneza jiri juzi o wana hatu wakaulonzwa zenguo zila ikaula dhimubo mzade Mkomori msizila zizie shamrege ukana ngamdazao wana hatu wadwanga miziwa bahinga mroji banu zitike Komori bahi haukamunu pia nganyi nyujwa utsanganyihana mrenge desizio ya heze ndola za ho wana hatu neze nyikumbisa ho wana hatu zilo Marseille kanda zitifanyiwa de teleur a teleur yabona mkejo wananyanyi juzi Komori mparane mshemeze zetwabiambi zifanywa wana hatu ukazila karja parozio de zajiri juzi mwana mtiti yadojusiwa yekomilwa hasibabu gizame hunurilio karja parozio na namwede banu kabjabani wastaarabu ngabwa parei ukana rujo ukaza wa unokini mbulo na banjo ya danger isone na nyinga mrambia okanensi ngendelea ngewana zijindua okamsinao yabo kwezi watukufu nganroji banu tanke mimzazi nilo harumwe bwana inu ritsahoze haki za o etsi ya hatu tanke mimzaze mgazija tanke mimzaze Mkomori ni reji banu ni pare mazuki wangu ni paroa zaza hangu ni paroa baba ni parema ewanashe wangu rambe ukana na rifanye jo wa baba hatu izo wafanya no wajomba hatu deko uzima nguo harumasi siso zipia nane nsinge jo ubasauha si ujwa uhima regete sizoda sinuaze wa hatu harumaze sali za heze nikubiza huwa na hatu bahinga roji banu ripare mavomana waheze nsi nezebavu ukano wakati ujawa uhima nyoti pia mripare si wana na shohanyu mripare si wana shohanyu mripare si wana hanyu nje mfanye rishemeze jizima haukaba nishirangamiza wala wakabala juzi ngarijua ukaba kama opposant wakama pouvoir shajuzi wakaushemeza kengwanzo ensi ishaje yabonyi mlohunu ngamjo ujwa urongolea hunu mzibeshele bo baba hangu bo wazee wa hangu bo wajomba hangu bo wana hangu yawe kadeo ngamwanzo mfanye ki milanasi mkeka na leo enotabilite do aparao kaidhuru na msopara mfanyeji wananyanyi wafanya Komori dae kabala zilanda bo Mwenyezi Mungu do ujuo sha almuradi ilitojibi wa borado angalia harume sali ya ila ya jazo wazee wa hatu juma utsohamba izo wa johanze nsi ikae ya borjo anzale obanyu rijuanzanyi mlohunu mfanyeje zila razi Paris Lyon Nice Marseille mfanyeje zila shamsi jemkensi mdo na za jikubiza hatu za 1h du matin
valanga mjojo wafanya jizoala wafanya ukana uzima wanyu nyima to tingino tabilite na ukai nana si wandu washe rulo harumwe mabango yanu nana si wandu washe rulo harumwe ze salizinu o wakati uja wa ushemeza rijwa hunda amani harumwe si hatukuizi watukufu abonge si habanu leo na bila mtafadhali si wandu rulo harumwe ze rezo sosio riona wezendwe na ikomori rambao risijele wotsena ridekroaje wala wajuha haukaba la izlarzi hutajia ngasibanu juma wabakana hewe mreda raki haiko moribo na tigino tabilite mreda raki bo fundi wa Qur'ani ujwe aya ujwe miswahafu mreda raki bo tijiba rishemeza hata Mwenyezi Mungu hawa lamwa ekaba kaunafiki zoza haona Mwenyezi Mungu shasi wasaya ritsojibiwa uraona owaze wa hatu usiku wa juzi watsanganyana yabo ndane mwana msho ulokomori imzaze ulokomori Allah haukeza fanyishi hajuzi za huwa na hatu hewe zilade zila tuabia amiru loba nulizirema hao mwabo kagare mwazadi haukazila karja paroziona ikele wana hatu wadohimisi waokomilwara nzivo juu hato wambwani na hizo bomzaze mkomori lazimushe meze we ulokomori ilazimu wa mzaze mkomori ulo Faransa ushemeze haukaula ndo ule zirudinda o maudu ilande to mahatu o wana hatu warengwa wahimisiwa wadogo komaze usoni wana watiti yabo nga mwanzo na beukana kena ukirembaba juhe mzaze udaze ukensi na wede mwinyi mvuna wede mwinyi koza wede mwinyi mshaje mwana kushu wede mwinyi mhamsa mwana yabo wakati wa uralejina hubo mzaze ulokomoro uja wa ushemeza ukaeza rende hajuzi zisifanyishi hetena ngesa ila mje mparoaze wa hanyu au kamrumshe yo kamna kaurabaka na mrumshe kana uja ukasida mrumme harumwa bagwe na singaru wabali au watradahoni eze johoza hao wavoma lahoni hatu kena ukirile ukamjorege joho mwana mmahagu swaba hunjeli mvazo dahoni hangu yeka njuka tibango etimana mina swaba hunabo mile na mtie joho inu hata wabangweni kena ukiri ukale ubo mze wa hangu gotuka uja unabekana sina uja kusanganyana na mina we neza daho mi uja ukasida mina we litanga wazima yabo nga rojibanu wazaza hatu mazuki watu mjihunda ubonze nano waze watu wafayeza ngozila ngapu jo wakati wa parwa na washe wazaza hanyu na nasho hanyu hahuja mkezi mrenda ziwazima itsokade notabilite wa majoho na dragila na juba na bushuti babanu hate mzaze ujojwa uve sahari ne sudaiya ya henekanga no mkuma hariri ne tafsida shati dezefo tafsida dezevre tafsida mndu ya jia kensi dene mze wa joho ne mze wa mharuma watange wazima bekale we mzade mkomori utsanganyane ne mbaba mkomori yawe kasaba mbaba mkomori uwo notabilite hauwo la mzaze notabilite hauka heli mwafanya de heli wandu washe wafanya yabo nyi wandu wakasi mrenda ziwazima o wana hatu mashababi nyide mzaya waba sainu o wababa hanyu waisawa kaza kifu shanyi mashababi ibidi mjuhe banyu mshemeze zafanywana na nashwa hanyu nezifanywa wana hanyu roalo komori roalo hunu isolo linda swabahu na boltu na fahari na hajimbae na swite wajuhe wadoshemeza ezrede hao komori shange bidi unyana nyinyo tipi ya mloiho mshemeze haukaula do ulezi wa hanyu ulado ulezi wa hanyu wakofanya stabia bizila za sparo fanyishiha harumen sirili yoko ya johabab komori shamjihatikana mkansikano wana hatu sinda bomwarenga mwaheza harumaze droit de canapé shanga mrudise na leo mwede mwakazetaji mdoa himisa mwe wakomi ya bojuno bonti na mrambi ya modeli ula bako li emergence ngiona habari emergence yinu ngiona habari haukangaro na utwabia za parozo na armensi hatu jale oho buwezo sosio naone president wa hanyu ya Rabi president wa hanyu mrumioni actuellement ya himazi na omgodu nemnati shortu
je mwana she wangu swabaho no hata swabaho sijojidikeshe ushaika na yonziro nena himena mine mwana mshohangu zetuni ridodi sale dufi no turunele dufi hati jojidikeshe ushaika ulando la prezida wahanyu tiziono yontu wamba mtumkaza rabo ulando la prezida wahanyu mdumona basa ino ena mwone wanatuambia mihamada wala yeula ulezi ukamaulu wana hatu waje wako pia zila garobongo wana hatu wasirengeze tuambia za fatihu haukafati ndo urumwensi ya wema nambakana de president haju mrumone urumwensi gizonio nao yabo watukufu amombo mgu nsikemle shagar sahao owaze wa hatu wajihundra Omar Seiba nuadisa mkokojo ze ishidi wa wakati ujabani wakati ujabani wa utsaha bomzaze mkomori ukamwere mmalegwela hanyu nyuhishili wara Marseilla parira liyora Dunkerque ransujadahu o wakati uja bamone zibira uharumwensi zijadaraja ya hule nadabuwana hatu wa emiswa waberoleza unalufina sababu gzame izo pia ikaula dhimu zambwa abonge nartafavwali rinike sheu shahowaze wa hatu nartafavwali emzaze mru mzaze au kaba ngabo mzaze wahamru mzaze emzaze mru mzaze nani kweshe oshahe yabo minamo hizo nsuhamba itwa shahura msijona kana uondo bushi au ndo zanatani mzaze mru mzaze yabo wazaze wajoile wakana waondawo ngeanzo mrengezezwa manaza hanyu haukana hale yele gaunila hobo mzaze we kujuliva ya watsineka hado bangweni we kujuliva watsineka ulozo mjombaho na mwana maho bahaba sainu sare na subai harede haupepo sahare na subai ya amsoba badeku sahare na subai ya harede hakaba sahare na subai ya harede hamkoba ya Rabbi emanoaze wala juzi washemeza badidizo wao naokana ila mila ya hao ne mila hao isangelo yakazwa kifu ila de mana washemeza bahiba tunga rojisi rumu wana hanyu ukaga sarmazelo sosio rabie mavamana wahema bavu ranze mbajini ranze mbabao ranze muhamahame ranze muhambu ranze hanyo tipia wakati uja wa usahada mrenge decision haukana wala rakawashebele ya waisa wala muha shamnyezi mungu jailia ukakwa na ureje tena wasalize ruku wenda wanjabahanu wakazi shaizo amba wafanya wazitimizi haukana izorsa haudo uzima wa hekomoro ze separation za miji na mji ze separation za bavu na bavu na zifedi ngosi bange ni waze wa hatu ranzo wakati rakaushemeza remwambia nikana boaze we oulezi usihwa owarasha hanyi gwasobo utonogwa we ulwawa owarasha hanyi gwasobo urengwa otula misuru niwe violewa engemra mjuko wakati ula kejajo nda lewa na hatu wadwe misi wa ukomilwa voju hata vonti shabon ritoshu kuria embabi ya juzi mwafanya abunga mlinda una za saya mrengeze hatu za hanyu ukaze twabia biziliyo harumwensi na zife na anaze twabia bizilo hunu na zife narstehi wazaza hatu narstehi ziaga za hatu narstehi yemila ya hatu ritsijeri fanye jemru ya itawalia rahosu kuojasha ritsike jemru na mdea jana ukana hewe urengejo hoyo huirohora no mharuma wa hemze wa hatu waturasiniani yakauja yarijibu heli ndo jina haukaila silizora kauli da president wa kamili wa president shade wa hanyu shamimi president wa Macron president wa kamili au kaundi holio yambwa ukana leo hakau fanya mashughuli karjaisha tarilanzi ya ladiha karjaishi ya zifafa karjaishi ya jaliko karjaishi ya hata la majilisi ya dongo ni kwaze sashe banu udiwaza bo mzee azali ukana vala ila dene ebiskuti ila dene na bongo zirengo hendo nku
Bengele wosi do zire ngozi beshea. Shai garde korwa hongure ngwesa shea ho habali ya onde ununa chai na kafe potasi. Abonge garanzori mwambie ni ukana. Ritside waze wa hatu. Ritsambe wa homojuha. Bamwenda hamba bitirewe. Rijuanza rifanye ziji. Shaka zjaungwa raha. Esa zjaungwa. Hanza kajanza. Gazjo fanyishiha. Yabone waze watu wajuha. Watike nusu rujo warema. Baba la wandu wale kabla dhimu. Rankuraje. Bawazidi. Shekati gati haba numizetuni. Tisi hamze wahangu iburashe. Tisi hamze wahangu Hajimbae Sharif. Tisi hamze wahangu Shawadi ya mtoku bwaoni wajuwao. Tisi hamze wahangu Usufa mrabando. Simdi waza swa mahali Tisi hamze wahangu Abdulaziz Sulutwani. Tisi hamze wahangu Aliyamani. Mze wahangu Aliyamani. Sihimibanu tiwatafada eyabo maulu wajo kaujuha wajwa maa narichabu wana hatu wala karsuwa elewa warishemelea eleote na sawala wajuha warlapizao na mtafadhali kwezi ridoka namba shukurantiti bazenongozila rizihutajia zenongozila rijishemelea yabole waze watu wajuha narihimide Mungu rambi alhamdulillahi. Shai zorujoka uomba Mwenyezi Mungu najadie kabala kwa jaka za kifu. Shawanjilia nete na pula deuxième fois. Hawabaze bizi hunrowa na hatu. Nensia hatu. Haukala dauzo. Risari jua kabano wanu. Owati ishie. Ngwaona wanvukana. Ekawa mwa regosali. Doju hawabalua nanda jale. Wajiwa tambaze mbali. Nangasina tuwa makwaze watu wala juzi waruha walifanya harumefa ya moroni wahoroswa mbiyo wala si wandu wakauja wakenti wabesoni zo haukala madhamana yansi ilale ila notabilite ya jana rayona de ya tsoro haifanyeze nungozila ngari juzi sao shangari shukuri yao haukabo abese mwanadamu ihanisoramushi haukana badinsi na ujua uyeshi watsino rupia Ntitoregema adui wa heti nikeda minao abunge haunukana bwana daja leona mjopashe ni hanyu mketi owanamuzi walongone mituzi neleziwa leo na mjoda ni mketi dawala wengeti wala wahimajuzi wanikae zendrabozinu na kasi na wadhulumu zevuza hao na wahibia zevuza hao yabo leo na nwabulie vazi ya warefia yabo na shukurie na basai ngarinda otse na infundi aparola fundali mhaji ujoja kensa dorombela zedu wakana msije huno bazali ula kartusa harimwishi wala mjeri mwone shoa bakiabo wakati ujabo mafundi Rwalonga zijao. Abonge abasai nunarikaushe mafundi wanurudoshe beza. Haukamu nuriliwe mafundi pia haini mru. Genale fuvulahe. Vanweba hatirulo ya hima fundi walo farasa vanu. Dabukaini mru kajatuga shiyo shahe. Yeneba hatirulo niyo. Dabukaini mru kajafutunga ayazahe. Shaheri riona mafundi walo vanu. Ukana kwa sufanyeza waladhimu badi mzima fundi Said Abdillahi badi ola fundi Mwitsaraola fundi Ali Muhammadi showa lobano haini mru ngwanzo ya unise shelema udwende da komori azalia sijomzi yotera haini mru ngwanzo ya unise azali ukana vanu minsinda wala na vanu kabatsulo vanu hawala shainu densi abonge Abonge ngaroji vanu haumwambiani nyowazi watu mjunda wa Marseille nanyi mjunda wa Paris mchisojwa orega desizio ya ize dola za huwa na hatu bahi na mdege desizio jihunda wa vanu ukale ongono mna moto ya sulo la hayanda haukuandu watoi sharia isho nga mdesmutiza bevanu na Mwenyezi Mungu na jailie mijirabaki rikeja wa mbeni rikeja ya mahame haukama hame wado unyi wa jihansi
mina sodorenge mifano yemema ukana mwana suro lo hayada kasina udro urenga nguo ya vaya shingazija iyo heli ya mahame ya jihansi ya weka ubidi batu siwasaya emiji ya bakirire mfano wa mahame ekamono mashuli ya mahame mndu yarenga nguo ya shingazija havaya ola mndu ya isafanyeza yafanyeza mwanamma yafanyeza mjombahi shakara sojwa urenga kanga na sahari na subaia na mkumahariri na kaplana na tafsida na yarengea vai sijau hateleso kwa subuti wabishia amjojo ustoa shaida ukaka sina mwana nyasi bai hai samda zimwenzengu mi urengo nguo yo hamba almuradi mtirenge nguo ya shingazija basi na ujo uvaya haukeshi hatu sikamtuva nguo ya shingazija rahamdo jaloze mwana ne mwanammahe hau mjombahi hau yeye personeli kabla dhimu ndonge mifano hiyo ritsorengaze ngozino bahari inzaza hangu azaza hangu pia walolo haize yada hau mjomba hangu halolo haize yada hau mzaza hangu na baba hangu wafanyaze yada no wala mgazi jamba ukana mvumbwe shaho shatsi na urengaze joho neze dagila neze zahele da hola urobe ninje diketsi banu na be wajomba hangu wazaza hangu haune de harumale da hola jambani la puamba yangu wajomba hangu wazaza hangu emakokwa hangu cha emazuki wangu pia wallahi yada amjwabeza hangu mimi no hata hizo njaju jan ketsindo zaba ujoza bade yaziona yo ujoza bade yaziona yabo ngamonzo na bekana narikubali rishie za mbao aristehi ziada za hoa za hatu na aristehi ziada za hoa baba hatu warihimaja na wariloza wajomba hatu pia mnyezi mgajale nye mwabaki mfanyeji zo mwafanywa na umahanyo mfanyeji zo mwafanywa wajomba hanyo mzifanywa na hanyo izo nizo siwasaya mjodo umba shansi na sojwa urenga hari mzaza hangu halolo tata hangu ansina ukansi ndowaza ikiari leo amnaregele gauni niva ibari tata hangu halolo mama hangu halolo mjomba hangu halolo mwanama hangu halolo kokwa hangu halolo yo timana nyabo kwezi watukufu paske kabati no wejisao hameka uvenguo watinwa hosiniani hele zina lako wavaziwa ni mjombaho na mbabaho na mzazaho ni wazazaho ikahuja uhimotengweni ngojibuo no jibaji magubashati la ukabale saila ilawe mwana wavaziwa yo watilwa bagweni au ngikwezi watukufu na mkazu kifu zodi za kauni hizabana nishemeze ma notabilite walo Marseille nishemeze mazuki wangu walona emiji warengaze miji zinu wazende sawe mabavu pia uko wakati ujao ujuha batu rishemeze haudai zi haki za huwa na hatu haudai walu Faransa wanwangu wa Faransa watabishi wao salamu alaikum maptitswer watabishi wao nojuswanu wamba ilo shawiri la hao haukana zenugo zinu rizishembelea o wakati radise eze mbana zinu kartina rasufanya ilira mpeshe wanadamu atele komoro wambangwa wendao mitsasize vyangu tsasize hendrume lanoshisoka usiwa bwa komoro de Qur'ani no hata yu azali haikausa hairende ahe sha ezimhunda onyaba saidi bo majevien mrohora weva diziraziko ni hata moroni badizo nyide mwazitsaha au kamonti ngamnibo biezali mbili ngamtabishi wao ala aeroport ndaru mjarmwensi ya hanyu ngamfo hanzaya sabu yabo maudwe kasijwa ti habanu sabana mlale wazima mdo ujabai mana usahor lale wazima rueda bosojwa henda wallahi yode hina jibula bana dabo sojwa henda na bani sukazu jajwa henda au kanga mina mapapie kamfanywazi sha badinga mrenda jale de dajale ndio nirao hauka mimi amwanzo nifanye santa usanveza veta jawala dongwani hwa na wanu yo ujohi mabesi jau wajo kumkadamiza wamangamize yabo mimi yodisha tsokanzi kwenda komori iyo de mana sha
nane nsiheli iliyo kwezi watukufu bahidu zitisehe jana titsehe silobwa Facebook banu tishamru insi haki zeheli rutabi hao banu zebieza hatu zinu ai yezo kamjambilwa mwambilwa ukanano mdunalibe biali nwende ya jibiwe ruhahe esabotsalwa ala aeroporu ya oneraha shaila ala aeroporu ketsala aeroporu rokamtsa hamzie yabo mtishemeze alusa na lwarie mtudaba kabja paroziona bazi nuriziono rimwambia ni shahari bala nyinyi mkaanza mjonise ukamsambeha zendume msamfa njao msamrede jao msambeha jao ngamwenda umregeze bia 2000 3000 mwede mjihunde ranzi ala ranzi ani ngamsomonsi ranzi maluzini ya ikoni mbalaze palizi hata haha ya mjini dihumzili yao utabihoda minlo banu ni mwambia oni haudanyi au kabo nyinyi nganyanongo mbili mlibibie zaadi epitse na mtabiha epitse na ngani kamtia lezi paske atembaiza koliza hanyu ola mnaijirwa shimanga ola udongo zugulia ngamrengo wa mvuruzizi wa hamanga ni volo na mrenge na hiyo tsinongo zaka ya hade izonge nyoti pia mlo iho izone zila za hambwa juzi za kajali ni mwana mahangu shanga mzirepete nzambe engele wowo mlo iho majwe vien swamba kana ma numba na no yoti liho liho shade majwe vie parce que ti jwa bahedilo shamjokana ikada sirwa numba na wenji ngwaenda ho nafasi warejea nafasi et puis c'est pas ça shamfikirikana wa deplacer wangu hunu uende minu hum amjwa beza mabeja sina ujwa haba wandu kungumanyo laenda lakansi haruma mabujilio sina ujwa uzamba hizo shamjwa beza mabeja wana hatu ukamabeja wa deplacer ebiti ya hao vanekale urudorenga mfano haba nongo wa jwa beza mabeja parce que wewo biti ya hao ebiti ya hao wende wa juso wanasi wasoma bareni wabeti haki yode biti ya mabeja na mabeja kwa jaso zilwa wakubaliwa zilwa banu hizo banu nde bana kama utse habana atakazisha wandu ngwambo rija wandu wende no owahenda uhambwa mabeja haukawa udwa para shahada wafaya zetestama za hao wazihansi munu gamjo mabeani kama moto jaswabahu moto jabishara na wana watiti walezi watiti wakati wana hawaka watiti hana ya basaimu walio wajuha warenga biye na shamuini na wayudongo wabwa surutwani wayudongo wabala dabwazina na lali dabwalezina izoneze kweli wajuha warenga mvio waruha marseibanu ebitia hao kwa jaka utaka ngodo wanuwavize famiza hao kwa jala hao rudi nga mjumabiani wawo wi babu waheda kwa jashangaziwa washangaya shamu wajwa kane bitia hatu rijabanu riroshanu kukaza la patrie ou la mort effectivement wazonisa haukawe ni hata watu la prizo hizo wakawa tsanu hawararu warinditse komori na mkerazi baba mabasainu ngamjodo tsogare twaze tarehi za bwana inu ngamjodo tsogare twaze tarehi za bwana inu mimi za baba nutsina ukubali mrana beka siro hanende Abdalla Abdu Hasani wallahi na tawallahi na kemana mahangu hata shawallahi engeti chekanga mudo komori ngamna hafe hauni uwe hauni hobo weda ula wallahi ka Abdalla Abdu Hasani ya John Tramiro gozi barata na joishia ya bwabda izo na haba juzi hula amliwe bia hangu njebanu uje unabenedezagu hajodozi ishia moroni hajodo isheke mwana mshaulari watu la prizo lafu na mtafadhali rido amjokane mwana mahangu guje jabani ya njibu shaka bastabu na tafadhali rido kana tafauti ya unadamu wakahaza uende komori
na wanadamu waroshe mbwana yabo bien sûr simabakana mjojo wa uswifu shade mabeja haukawa ude naona wajitoleya wasona wasufanya banu wasula mwezi ya Komori wahenda wasukura zelebra shaze misiruza kaimo pia wazinjia wadodungwa jambwa wadoka usema gari tada wadosote jaonabwa sha wasujuha dawala wanzo wa rumensi haukae peplo mashababi wa Komori wajuha riziono ikoni jabali riziono wajiprepare wasemoroni warongozi wa hata wabangarenda usurtundo ubonga bwa biladi haukaola libungula hekal jahannam mdu hambangarenda ngwarendao mrama be mwanashi wangu bishara uo haveza eza mji haveza dingwe za daho hede haji hatima halanwe ya roshe kumuria yamuwa udonjoka ukubaleka wakaida harumwa bwana nga mzambo klere neto shamwini na farahani riwao no wajuswa janku huwa vurizo harumwa gari bala sijiula kalitexa kwa banu mimi efijoeni misiji moroni rimono hajuswa vurizo harumwa ne dajale wanala daswa mjuswa mlasa mamba ilitso na maana na faharani na mtafadhali riono azaze wenza inubile 30 il a le 30 novembre au décembre riono izo wafanya yele marabokana kamkaradhi matra wale boti la wanadamu abagwanda Komori wende wawane wenda wazilwa banga mjosubutikana bavi ngamjosubutina bekana anizete capable wa frontiere wanjie ngabokana wasokaida wafanye sinema bojo waonise kasirija ebo maheda shanga bukana banvi harumo wahede voyage abili wa sinema beja bana wotu wakaza shapwa si wahansi bavuni shoeda wanu wakababili wanu zubi badi mzima kananga mjokana elete capable sina mbwa lezina na jwa wakana nga mdewa rwajina shawawahi viheli njwa mwana mshewo elle était capable, elle était toute seule ukane nge hambwa na rede hajuhenda showa dungabu wakaza wajoba ndani hambadaria wajiwadoni harume maposteri wadoni sakatsa sirija amsubuti nzambe wallahi simabiani elarifu saidi ola ya hama saizia wallahi sarajo jitoa banu sabanga mwendo na hafi haunikene mumo wallahi simabiano na mangwa ili wao kama sajo ntadogo hunatanishie abagyo na mana hindi ekali onga mibanu o wanahangu waringo violewa o wanahangu waringo udwawa o wanahangu waringo waringo sohidu ensi ya hangu ngyo na mana hindi sayo yabo ini zambazini hunde nga zijoni hunda sigofanya jabishara haukabishara hazieza na hobe hato mjini haukajahuri wara kajahuri wara soba huwa rasi mgumshe na uziru hai alafu na mkirazi baka wana mdu waroshia mbwana do kila mdoka utende rudi wenzaho ba mkaba simbwana do nsijoni bebi hangu ya milisengisa au miliwisanje Komori njeni wane mbwana mdu wabaka mdu wenzao zigwa ba ntine bebi hangu bana ntinie beba nutika Afrika mwaka uripara rajara ona nabanu ngariju haurifanye ndongo nzima shanono alafu ndo jarishakana Abdalla hanabane zangu Abdalla haba na rejere zatu bahi ajodo msaisha ni volo hawo place de l'indépendance hawo oti jimra bada unu beti mabuhu hajodozi ishie kakweli mro izo marushia shabanu nyinyi yoni marabakana banwe mzadi mkomori mlamwe bwana inu dokino wasangauze nyimani wasabezo bwana atu inu parce que lewo emana leo fahar na mzabo fahar na Abdalla wajihundao
juma utsoba buhano dezana no pulana no hindini dowaza diwanu ambao wende Komori. Oh, fahari na Abdalla mabecha wende mabecha wa hundu Abdalla ho prison wa hundu Abdalla ho prison kaja paroshi ya fahari ya habanu ya babala shamuini bala comment s'appelle Bilali we rabao swabahu bala sultani bala mbaye bala bishara no wa udarushia baingelewo owasaya wende wakahanza wanjie wandu wa sogezwa na ngawa dekurajeha no kwa dekurajeha ukaemba wararua baki wawana basi haba fumbuni wadopaswa esadane kwamba ni hata wadungwa sababu wafanya le bunjilio haya afule ngadro kibali lewo jero mbakana miatela na banje zangu miatela na mbakanu kama sinongo bien sûr izo Abdalla hamba mimi tishe video ya Abdalla hiyo tishia ngamjoka ngabwajwa bakana wana tswanja buhahe witi njabo hangu parce que zo nize kweli tisha Abdalla hamba nongoza kweli hamba kena ukilibo zetuni uketiho udoto we gara wejahunu ubae hanywa et là on était d'accord la plupart rinjibiwe kalima hilo parce que kena ukilinjeni kesopani hangura tasira jion so babu azabu habari fatihu lukumani siji ilhamu ipinje nje Komori banga mjoma na soja amjoke hanywa ngunu kena ubaliha amjoka njajo bae hanywa na minga mjokana sijozoma huhuni ho magobani na banumi urapuha hata anasijindini alafu ya bolewu na mtafadhali mtisore ngazembi mri Abdalla barabdala bien sûr Abdalla habia mzaza Mama Sharifa ukana juha baho mkabatino gowo shema na baizo dizo yaona dizo yazieshi shakara na kubalizo bon karna kubalizo sha haba Abdalla tuambia Shamwini na swabahu kaja ku prison muna mpwenesha Shamwini na Farahani ukana mwepulilo abo msiparo kasi mabadi saibu ana inu hiti baba nhunu kabatino ngo na wako prison naona kamkarazi kwezi watukufu baba no eminyoba na inu dezevo na zinji nezendabo zinji shana zipare mwana mahangoi haukanga mwamioni sirenge telefona hangu misilori ya mbu simada hey attention kaja fangia bonjo stola ushahidi dojua oandwa jamu oangu mwajoda honi hahoiho kana ujohaba na kana usijohaba na hizo hindi pasco wenji la plupart waheda juzi deuxième tour ya he ambakana wajua kabla toya zali ezendabo wenji bala wasabote mbwana hatu ino wayanyisa mafuvu 15 ranzi Paris hunda Marseille alors là minde njoko pare mwana mangu ni mabe kana ujohaba na usijohaba tizamba mimi zetuni timpara parce que bana bailo hendi dizo na zieshi ukaikalewe bwana hatu karsi wazima silohunu do fitina dezendrabo do nafiki oui bahowa nawe bwana mwana mahangu ede habilo kana walade maduyi na walado wakawane bwana inu kwa jakai wanaja mimi mjufu mmo na kaze titro shawakahiwa na haustarabu wakahiwa na hamadi wakahiwa na haujuzi bahienda jalewo yasi haende kasabi Abdalla Abdu Hasani ukana fehemu jamila ato wakahunu wado para Abdalla mwamba fehemu jamila bajamila ulageja ujamila nguminyo bwana jamila jeheli kasika Marseille banu mabeja waka Komori siparwa sabari ono sabiki ya na jamila kwa pasha ukatikati nsiwa mino wandu wala gamona wa Komori unafiki wa minye bwana hatu ngamona unafiki bahetu
tunaishi Abdalla Abdu Hassan mwana mahangu ngamzabonro Yakoba Jamila silili hodani hunu hamane su shukrani mwana hangu ya wa duniani silili mpampampa we mana zababa sayona na mar paske ngamsogore ngawandukana ngwaminya we bwana waminye bwana mwamba waondo akaza wane bwana bahinga mjoma biani ka usiku naisha Abdalla Abdu Hassan marashi wakugeva ngena mo naishia Abdalla Abdu Hassan Yakoba Jamila bwa kumuri ya puapua Jamila kajamdea ya mtwaze nguo ya kahamba zinkozo sililiho salo hangu hunu hata au kabanu hana salo msijofika na idele kola nyumba hangu silili hata tikamane shukrani alibo mha wako mori si pare mwana mahangu sababu mwana maha yeurende yezajiri hindi alors là karanzura beukana varuga bo wangu wanawe bwana yinu ha wasimbuha watu wa madi wafanya zenongora manga banu mso abaya za komori tina ujo hamba za komori chama bweza virabana da wandu wao warengwa kana wode badi wa hebana na wawandu ukawaka wane bwana inu tidame mjufu mmo haustarabu hataratibu ainde zongo pia itsongeza wala wanama wala wandu rakada sina upia wajiretire na wajiretire hindi paske kwa jwazo ya wo mbatso tsabanja bati rende njarenda tifanja unabalaka sinafanya balaka sinafanya shangu tsaho ikendo kina bahi kunfakunu wala wananyasi kana au kaminga mnemba ujufuma hangu ino ngabo wasnarabu ngabo wasoma ngabo jorumia zekaye ngabo jorumia 2 fois 2 4 yone mana ndogo tsa kazi shando kamja soma eva lamdi waza ukana mstarabu jo kansinena gongo enga fikirikana zali hasomo no ukensunena msaidi ulambwa hasomo ukensunena mwana mahangu belu ukensunena wala pia azali ngujiundo nene malaba na wandu wasoma na wandu watusoma alafu ya garanzoro mwambie nikana na mtafadhali bahaini ya roshea haini ya tebiti yahi ukaga mwendo bala amna hafe au nikene mmo kabana shimrejiza udingoni eola aimani hawola ndo ula mwana hatula kawanila zevoti gongwa jumrehe mundu kajaka uzombea shabu mnyawe hambango do anlinsi yahi afu jihadi yabo lewo garanzuri mwambie nikana ni wana mahatu mlojuma habakana Abdalla hadungu wazazi hawarudisa amba msende na fanjao na mwelewe kana vanisha mnye bwana hatu yinu umufitina mwinji na nrabo zinji na mbazo mwinji zambawo fitina na mbazo na nrabo izopia kamna kama sina konfundisa ni mwangu shaku no Marseille ngamina onjo wa mjo mwabiani ni waju wao de A à Z walu Paris ngamju wao nsijele wo mjihadai ukaye mruwa ye fidele mruwa itimra joda bedrabo ai hehe bahinga mwabioni na tafadhali kazi kifu dingosi rijue kana mabeja amzirejezongo waoti kubalika wambango ndo wa unue au wa unulwa mabujilo hao yakaufanywa kwa parwa na wahima wazima wafanya mabujilio kuja paro na video ya mabeja chanso isha ega wazuba mji mtukufu ikoni ritso waishia ega gwanzo zube fumbuni ritso waishia ega gwanzo zube moroni kwa jakanti waduo hamba na hali ele na hali nrabo paske biti hao sinoko zinji wede wa muwe ikomori ke ampe aluri ya bole usijir kubali wanda jari hadai Ziko a déplacé Hende Zali. Ziko, c'est un président de gouvernement, déjà, de libération. Owaze watu wa déplacé wende iko. Wende wafungu mrondo wakansida Abdalla. Hona Abdalla.
re opposition lo Komoro re lo hunu re do tima mapere richa ngam ona siparoishia kabido tsaja wakati cho watu kwa chibwana watu kwa buziriko siparoishia listi tola emabeja ya daki joka huja 80 ngwadunga ya vyejawo bo mwana maha fahari rabi lwanda buna rukubali kana rabwanda bozinje ngamweshele skwelisti atolwa ni mwana mshehamadami ya bema beja tsaungwa jawo de voyage inu sine hadani mani hadani la saroka za zebaji ilari juwa isha watoa shaino riwazizwa lisi ona mbiboni na kawishe listi yo tise hodani hunu tise hata tirubu homo inde la katrovya parowaziwa mahatsuo wenda wajihunda wararu watsanu nweda Komori alafu ikarwa kasra bestori ya hibana inu kwezi watukufu ngarjoma nishihana na yotide biti ya hatu uzima ngaruwanza urke wazima shekan rabo badi sabdala Abdu Hassan sila rabia rabo haeche hau kabdala garsongo joka wala Muhammadasi Abdala ngombandani hai kamja parsha Abdala ka gouverneur au ya ka ministre au ya ka president au ya ka député bata député msujini kaja parokaya Shabdala denunda ni hahe na mwana hafusu ala turu shimeji wangu wa dhahabu ya roho ya wede harume mabango yahe ya tuarwe mabunjilio ya ujohanza yendi ya ujohanza yendi ngowa sahowa rume ngowa dawo guvernoma wadugana nawo haukanga kutimwambia nikana ele la seul na mwishemo ele la seul shansi na uvubwani mtina uvubwana juwa bati mtiwamini uwo wagwa hele la seul ukaikaishi Marseille ekaishi Paris uwode mnajua kana ilete capable haina jua mbayende ayi de mndu ya ruwa ya rambaza no yende ya uwode na kubali shiwadungavo lapa walanjizi la udoni sakatsasi Richard chirwa nembana esha mziani hidi lafu mje hunu mje mdambia wandukana rizilwa Abdala karsumelewa Abdala hahulwa Abdala havandewa Abdala hakaika mransi bandu wandu wasahawo mzioneza huwa na hatuma beja wajawarisi habanu kana buwaza iforende haini akana pasporo ya hisa waifanya no wende karna ukubalisi wasaya mnujara mblokana balaze tuni hakanza ende Abdala Abdasa aibo Abdala Joshilani komande harume bwana inu Abdala John komande kakutsweda mwana mshangu bahunu kabatino ngo nsambu abda ejuzi soni paramba njuhe nje sijamona bokana nikaone zangu simaba nikala John mundra volo hao bala place dependance hao bula beti ya mabuku shaharamu la fule mndo jamurambia ukana wandu wakanzaonde wawane wazirwa na Abdala Josh datarumo dari ya mwana hedu handani hao Muhammadi hajishida watarumo ajwalo ni wabasaino kadhalika kwa bwata mungu mzazahi hao mwana mshwahi hao mndu zukiwahi kamransi rado na kana bane bwana inwe menaminyi handrabo neze ndrabo haba sabdala bahi do wandu pia ramru mzade rama vamana pia warambia ndrabo juzi mzee wa hangu mtukufu Ibura Sheha hambazila hamba kasiula kasihunu yabwe ambazila so ndizo rambao imanambazila dizo ya zienshi na kubaliane dizo yao na kahende miyoza mahamfukare haunokana vanu mdumbu hazi nanzo ensi ya hangu ibasa uhe jana hade ziwa hede hata halapiziwa hatsula sheiko isha bisaidi mnyezi mgu ambazasho harumo mjiwa washidi harumale daho yapu haukaola presi sheiko isha heshisi swabonsi kamja kamba bravo kamja juhama mwanilia shamdaza jana wea bazila wey yode heli mwakahamba
na balaju za surashe koisha bisaidisha Mwenyezi Mungu amvajazo harumale da hoyapuha haukaola presi ola tinda amina puha ubomeni na fumbuni shaola presi kamja shemeza mwabati haki shambuli ya halepizi wandu hante sheikoi shisi swabonti alafu leo ibura sheha we ambazila ya wonge ambishaukana anta ibura sheha hambeze kweli wi ibura sheha ambaze kweli pasko la mndu hazi wanzwe komuri ya hibasa we chaula timruta hazi ya biro o wazanza wada za wavuruze mfia waruwa yoni marabokana vanu sisi ekarishwaze wa hatu mruja mbaye sharifu mze wa hangu mruja ibura sheha mruja jashawali kawamba rongo ngarjo kubali paske izo ndizo wazieshi waonekana no kitsina mara paske rirongozo wana hatu rirongozo waju wa hatu ouzimano ukae kwa tuishia kwa tushida wakabazima doe kwa tushida urambiaze kwediza hao erifanye burashi haulati mru ulatite ihamadami ola mru yasoma haonekana no bo hajimba ishari kabo ndo ndazembiyo ndauna mze military na shawali shamimi kiasinlo niyo inunsi wanda nasidishwa tena harumwe fwaye ya uladili komori hawe fwaye ya fumbuni ya humbrambani yabo narimwelewe sisi wasiri sole miwa gasijumwa usobabu wakana mbuna mbeshe riba ebanudi ni mjoka urabiaze kweli kwa johamba wazewa hatu kana waono politiki wajua heli politiki ifanywa wajua heli wanadamu wadunga haruma politiki geabo retsoju hale wori wa rimrawe rambekana we hata iburasha bie siri burasha hale miwa nana mze military yede mkai dulo banu tsomora na micro ede imabo plus dex yerongwa haeche wono shamja burasha hale miwa pasko la mdu anuga politiki ranzi utotoni hazalwa niyo ula mdu yaeshi harumada hula shifaume yabogu jo keskese ufaume yabo na mkerazi ridojuwe mazina wandu nana ze titri za wandu nano wandu toka uchagua vubwa banu ridojuwa kawela simba mdu shaola mdu ya puhadahoni ola mdu ya puharuma kabila ola mdu ya puharuma daho jitukufu ritisodo huja bahari ngamina hanywa kuu ngambi janiketi bano ni wapwe ni semze military ni semze iburashe hari se mdai sharifu shawali bahari tijale zikanso salo hangu na mna iburasheha na mze military na mzee wangu shawali na mzee wangu mdai sharifu bahari tsikatiwazi mana mina hao nsahenjile dekana hariba la uma bani hangu ha politiki hariba la uma bani hangu ha ustaarabu hariba la uma bani hangu ha sheo hariba la aibobo zetu na kiradhi babanu nyansu ujwa udungana na mraba hindi la mhuwa nyansu ila mkuila siji mraba hindi imgazi jamba bela kudo wana balowaze watu wala waja waraturi waroni senzia hedi watu wafanyao hedi watu wakayao hedi izo ndizo wakaujabana shawala si warukana maulu rijokasida sina ho paske wala waze ukana waeshi harmwensi ino waeshi harmwen komori ngwajua unogoza bangweni ngwajua hedi balazima chibali harmwen mabangwe yabone wonsi jenrenge bahari amzrepete sikasina mna iburashe hajana harumaye baba indri studio ya Dima na mwanamma hangu sheha na military kari abo mimi amisawa na military na ibura sheha na sheha ula mwanamma hangu lopari na mkerazi haunga misawa na mzee wa hangu shawali bahari kasida minaenga maboda ula haki ewe na tafadhali rijirikeshe ushahatu ni shahwa jomba hatu ni shahwa zewa hatu bekarwa nikashewa tunachukaurisa kakaruswane bwana wallahi kena kawoni sakana nswane bwana kanjali ya ibura sheha kena kawoni sakana nswane bwana kanjali ya mdai sharifu kena kawoni sakana nswane bwana kanjali ya shawali kena kawoni saizo alafu na tafadhali ridoju wakawando waze wa hatu bomorosi wana hao ralemiwa handrabo ralemiwa haunafiki ralemiwa zendrabo za hambwa gejuze waze hamanda wala lewe mbai sharifu hamba mimi opposition atanjela we duniani ye hashidi ha resistance hashidi ha resiste ngabo kakwa na ushida wa resiste elkada sina wanga harumwemba na inu waze wa hatu
izo kamtsujuzisa kana balaye ulaya kabalaja naida zahe balazo faje murashe habale miwa henza henda kansi kada sina wangawazi watu kada sinao si wabe ulo mkaidi military do sombale mna mikrem from kobana jerma mo plus next daula ya haki shwadu pia wandu wale miwa zendrabo wandu wale miwa ujewiri wale miwa ufudhuli wale miwa ukanale woka rusushi darajo ukana vanule wo muje mwana mangu dini naswiri sikasi hirizimana shadi ni naswiri ngena ustarabu wahe nswaba basainu ya notabilite shange na ustarabu wahe kana ilazimu nedi na kesiba la nrodowe lewonga mjotikati na mwana mahangu ashrafi hirizima Tanzania kebala ashrafi olade bani hangu wa politiki olade bani hangu haustarabu olade bani hangu hamila na bala ashrafi olamu wangu hude ulona baki plus event iyo diamini bwana hatuimu dabo kam amini amanzo njirele kamibani ha uwaziwa hangu haumi mjumwa waziwa hangu haumi mjumwa mazuki wangu iyo dihili wamwe bwana yamu na mtafadhala mzio ni kazi kifu shana mkiradhi ridoju wa ukana haini ya kasodani hai kajaru harumwe bwana inu bure shahali miwa zendrabo moti mbili na mdoju wa ukana owandu warambia kwelu hangu wa mabeja haukawa undo wahenda surplus suvletere wazinjitsa ekomori uwasaya wachulwa mashivani uwasaya wasatsaya hata waji waringimba izamvio wapashie wajizao uwasaya wafanya za intervention bien sûr dans zijuao shaizo kazi na hambwa shaizo hambwa design brojina wafanya za intervention wajazao uwasaya wakaharu bwana wa resiste wadodungwa shakwa ja lashe ya ungaranzuru mwabieni ukana emanali umabeja wadaza ovurazen fia wakati mabeja wa shemeza mabeja wafanya mabujilio mabeja wa mparani mabeja wa fanjao ezi mdaza sabaha basainu hafanye shua ya hebwana ya heswabahu hata arumaze plus za hatu swabahu kasuja mutsungo kungarini hahe hamba hizo zimtabishao hambeze biziredi hao komori hanjomba ndani hanjia hakati yene mrumsheno wana mure dodo hauke habai zahe haonise zahe hade place data komori ai alafu ya mngafrikana leo wanadamu hamada wao wajitolea wambana mtsori bunga digoni na mjwe ndrinunge digoni watsona reaction pana parole miwa hau pana banga mhobazi manduwe nikesilele wanangu lafu nartafadhali baba mshidongo tsogeza mwanadamu revani mwamba kaulange jaola fanjaola changeola jao lizuya onao mjaiburashe haimana bakatsile miwa banja kaujo kata opposition zona ngena rabo badizila kaja juzamba enge kaja zienshi et puis le problème c'est quoi isolé kweli son tipi ngarzambao shabale tukaiburashe habla rabo na abdala no habaro tsikafike mwenza rabo ndi wa SDD au la chanja jo kabana to opposition aramas hamis apia sozi pia ngasibo hari shaka ja precise ukana mndukadha ikeleo ngaremokoti na tari na jaliko na lilimama oambangwa ndo komori mzambo hadi joka ujazambwa na zambwa oambangwa ndo komori wedi watu azali oazima uhambwa mabeja ungaona zigaluza hao rwaitize media ya hao kana garwa shukuri yao wende voyage ya vili na mone na mimi nazimoni hadi sisi na maregeze video mtemwa deja mabeja wakaenda Komori eske mabeja waribada komi wabangari jao sha eske mabeja wade wakaore wahazifafa na jaliko eske mabeja wabalateni wavailiwazo ewe kamrati baba nunga siba nuashiri eske mabeja wabe hatriko waje wavailiwa kagwa jao wabi
eske babeja wadailwa mwawesu wakahuja nilpar wala dwaroshe ya bwana shamsi jele ukwezi mwanze mri pasoshe itwa mramba kana Abdala na gani zangu haibo kwa mronsi babanu vanuri kada sina nyuhu nuri mjua ninge mkaida hula bo watu kufunga mziyo yavo ni kazi yavo nga mjua hizo njoka uja njibulwa c'est pas grave c'est comme ça nga miharumwa bwana nga mjua mbeze hakeza hangu nisheleziziyo wadiwaza jeheni kana njoka uja bamia njibu ujuka huja peut-être zahemru yatsilapize brasi ndeye wala yojoka orengaze romona hababa iyo ngamba usondwe kamera yaziveshe mwana mahangu fahari na juwe izachukwambia fahari njade ya fahari rafahari Abdul Hassani rawaupia raswabahu rawaupia siwavumbua mbrasi jorenge video wenu bofaha ishaze tudi ya ukaizo gizo bofaha ishaze tudi nge abongwani Abdala nsuwani Abdala amwabokana haini ya roshe ya mbwana ekareje idingoni haini ya mbaga mwesheringa triko ya zafanyiwa la patrie ou la mort wao hagwa mabeja tizaba entitegwe bidi haukatizieshi tiziono wao hagwa mabeja bawawo bo wahenda ya wao no wala ngabo baadhi wakakubali mapolitisi ngabo na tuhamba ngabo baadhi wabanyina msorila wasa metro cube wakafanya zenogo za hao wadungwa nimba wadunga wajuha majeune hamandao waundi harumji waikoni wadofu wa mawe lawi kamrati wakawa kweli radwesheleya narke wako ni rudwesheleya bawa wazima wadwa wahima na polisi wadofu wa mawe wadwerenge mawe jawe fuwa wana ihonda harumji waikoni wala mabeja wanu waheda juzi wajanda huu waparamba do Abdul Hassani uladi hondo wanao ye uladi Hassani yo uladi beti salama Abdul Hassani rikawani da wasabeti salama rikawani da visemi jaha wasabeti salama shatu Abdul Hassani bala haini ndo Abdul Hassani wala kaida on Facebook FM ya unena nadaria shahanya jira bwana hakaulazima unjo beti salama hawe unje plasa jao bahina mrensi msijemri hadaye kamsina mwafanya simwabiani kane masujama toa wa babeja mabeja ne mabeja haurizionu sho wadunga bala mkaza mwede maone madaria mkaza mwede maone Abdul Hassani shekade wa Abdul Hassani hamzani hamba msende mjoju hakumka wenji mkafanya mabujo kwa monani bala karja karazuhe matso banunga sina matso mane rikawona anafuleo ngamjumwabe kana hari mzilwa na Abdala ndo hamziani mzubu hamziani shara Abdala utsido wakati wala dhimumje yonge unafasiringi nji bakar sipre bien sûr yonge unafasiringi nji mabeja wabilwa zo wabana mrambia mwabani mche hunundo ebanu mroshiando mabeja ekao kwa di Hassan wajisumutu wa zambi wamba ebanu mbala bwana ndai ebanu mtumu mwanili yao do wabilwa ni do deba opposition wao yabu wao na mungu wajo zamba waishe bakani maho wandu wala watra wairusu wabaka nangena mkesa basi siye shartu wauke hunu rife haurike mmo na hiyo Abdul Hassani akaprizo si wababa kama mapolitisien mavamana wende wawaono wawambia hindi skar sipre ibanu haba msaka mrijuse mmo hana elele joto lilio na lijusa mmo gamanzol ketibaru rotoaze archivro rido esheleziana ukana banu banjao bo almuna dunia balanja timizi
mrasi ju hapa rafari kaza tunaka hudea parce que yo gamjuo ukaonja bafari njaja njibu fahari surtout ça njaja njibu fahari au ke video za fahari zote ziono sha tikauja na beza huaze wa hatu washukurie tikauja tena ni vidembabi au kana njaele wa efete kanari lewo sijusemi ndo hangu tilibibie nende nato ya zali sedenga mzilwa shaya janzia tia zali hotera ya janzia balanga no nanzie parce que sinon gamjo balanga mjwao kana mbuliwa mjia hauna nafasi komor mjia hauna nafasi kabati aretewa ndamlo aretewa so disant ziko shabare masambe à l'aéroport est-ce que masharfa kauja warengwa magari na ndo vatriko wajabu wazini hata warenge masharifa wala wanaye ziko ajabu harengwa hatilwa gari ni nsujwa wanda ushauri muona doi mwananyasi Amina suja bela nakahumvumbua kakamja kaumwele wanamba elle la seule car elle était capable de faire ezenongozino Amina. Voilà. Alafu nyuma haja hiyo d'ailleurs ziko wao samoti egeda udarwani egeda uswa mali bwana egeda ubetu mahamga wa bebetu mahamudu alafu hizo pia wabdala dala minye bwana na mkiradhi kwezi rikiwa kweli alafu mwanzo nimwambie nikananyiwa telefoni simanda na nyimjoka urenge video wenu mbishire mwana mangu Fahari njadi ya Fahari shati mwambia Fahari mbabi njo ambia bu Fahari na rishileze tareka na bufaha ngawe yabo ngari wona uza chitihadi ufanyao ngosono heya wedunge menia wenda haweche wenda jao eba na uzifanya ziraidi bu Fahari dabo kana ani ngokozo nezifanyisha hao ujitwa volonte bu Fahari anjokano wa mwanamshwaho waduzaho kwa bofaha na lashetu alinobo abakago wendo Fahari izo tsahao gufanyo heko muri yao yaboka bwana mundu amsanu abekana kejajo kirikale obo Fahari wambango wendo na sona juzia zila na huona wajuha ila juzi waka problem ujuha bwana mjiwo mode mwimi balambasati na abo sonsi pia rikahuno ujitwa volote baingele we mdumshahu hahuzia bo Fahari mathalani wabba hujaba kabo mdumshaha nsugule komori helinu alafu nizo nsanu ambie kana bo Faha ndrongo mrata azifanye izo mdu kabreishia ba wewe amjoke mwana mshwahu katsula wa ubabuha nzazaho do wadu zaho kwatsula wa ubabuha kabo Faha dala shetwani shango tsongona kanenga mnalo shetwani ije na meko muria hangunge ngengangamiao ngozubo ngoendo honi bohenda uonisa lawi shea henda bufaha yamba kana usende na bohuli bibie hizo ekakweli kuni hundu na dao beti mabuhu maisha kaze tuliharengwa hao wabdala yanzia kanseda pungamina nyumba na renga mikro na kansita ta na hamba hauna juso mji wangu wabdala sundunga ema bani habdala sundunga ema nasu juso mji wangu hitu nasu juso umra wangu hitu nasu juso mabani wangu hitu haura juso za zoenza irubi bokwaza zoenza irubi wa misajuzi baingele ngabo warelwa wa prison ngabo wafanywa ndogo za sura zimezifanya shawa unisa wende plaza jao dawi enso akauzumba warkaiza sufle kwa jar kaiza bahata sisi ruonu kajar zijua risoishia wanwa rione mtazimeza rubas bo paredi voilà alafu nongo wanwa ziroshea yo kabana rejei dingoni ekaraba ngarendao na mrenge mifano ya mabeja Maalaikum salam watukufu ngamjo uswamihi na nyimjoka urege video ya hagu yinu mjoka ufikiri mjoka umbwani nyezi mgudo uono shanja kansivanu hawanilia mru hauhendinisha kansivanu na beizurazi yenshi na bekana kabana mru ya bangodu ya sahemru ya wane mdurema haremwa ngewa jamru waja wahuzia kana la shetwani shale wongo jokambaga mhuzio utelewa wanena ona ulane mru lage agiwaho nikubali
Nsina ukubali abamtsani wambie kana na mkiradhi ni mbukaorege video mtungenda almuradi mruna bezo na hanga almuradi mruna nilewe izo na bao bae ujo huja hani kazanrabo hawavanya ngosolizo handwaliaze swala za hangu atajiru wasulari mba na nyinga mfunga utsumuza yahowa ngamfunga utsumuza mfundraru ngamswaliu haini wakati ngambauze darasa za fundi Said Abdillahi ngambweze darasa za Jiburilu ngambwe darasa ya Nsujwa Bani muishilie ngamwishilia mruna bezo na hamba yatsindwanie bati na uswamihi mjondwania yatsirikazenda bo bati na mswamihi video yangu tsiyo ndio yabo gejo kabo ini ujoka hombesha fahari na mwabie kana renga uishe video tsiyo zetuni jerika mjoka fahari mujo yona sha wala mafitina ukana ujo urenga haraka wambeshea kaze tunishia ngiamu ngandula Abdul Hassan njao ndula Abdul Hassan shatsamba ukana samba Abdul Hassan njajo parukubali libebie na bebo mwana mahanga mjo iho nede Abdul Bareje wenzao aibo msinjo mwamba kana wala ondo anipara wabda ngamreje ije la patrie ou l'amour voilà c'est tout haumfanyi jamaa beja bama beja nganjo kubalikana wasana zoni za nihansi bano wasana sha badi endaja lezubu hari tena waziala mabeja hizo lazima fanya wajifuru wajazao yabwao ngamjo subutiru mifano kana engewa waramja kana Abdallah dia wazia rijamba Abdallah fanyina parce que no preuve riono no njoka kwaja jokubali riono preuve za hauka kweli waruha bawari nditseko morgen kadwe babinti tiwafanya ayi wala warushia bwana msikiri mhadalwa na mketi mfikiri msikiri mhadalwa beshaminye bwana unufitina seno wandu wako Abdallah Hassan opani Abdallah Hassan osalo